Ole voin hi ogas ni som pasari sang ni som ni panga pathian ni niya chipai le vekule ro ril na dik du tu te ti thi kalongai thave a an sui ho na tanga au chwa ve ka du chu kan sarkar ron mek le sarkar kal to te malak na du khop lo na sa hle maya he hi a chan ber nia lang chu tu na sarkar na siam mek tu ten voi le khatan ti that mai theilo tun ma tanga kan lo ti than to ngaya kan nei hlem hlet na le indu sangna u chuak na salu tu khi thok le khata ti bo mai theilo na salu tu khian sarkar lu ati hai hle a sarkar na la ka ni lai khan atling le felber ni lo thu nei tu ten an du sak zong an nia wang le dan tlo chan mu mal po nei lova lak ve ringo tomte hei hi lo la ro u ka ti kha asan zong lo te ro ka ti lo kha ti te le 15% will come to me tiang reng soyom te kha do ta ni lo mel hun kal to a kan ho tu te thil ti dik lo tu na han siam that thei mai lo enge moza ta om la in siam that na ngai tha thei ani box si lo hian sarkar lu ati hai hle ni na lang engpo ni se sarkar na chel tu te hian hun kal to a ti thal lo oma piang te chu siam that na an thongai si ya chu ti chung chuan mi lo ki nok thian fai ringota hun man chu adik thei box si lo kan state budget kalral tamna bernia lang chu sarkar na thokte hlo le an mani tuam hlomna ta na sum kalral tamlu tu hiani kan ti theyang sarkar na thokhi kan down sizing angai aum sa tang hian thunei na simzai thiamangai bok district le block te hi ti tlem ni se department tamlu tuk te hi po khom dan ngai to le ni se kanram ta na thang sarkar motor tam to lu tuk mol hi aveyom hle bok sumren chem zonga kan kalna hle lo chuan leiba thanga kan ong het hle mayang ti a hlawm ta from Gracipu TTV pu editor chi bai le le mami pa ralte kulikon kalo lang ve le khovela MLA candidate ta na puan advance ber je somapu kanchi minister hlui khan then zola khopui dang siam tum chung changa chi minister hian mipui minron lowati mo ani chu pui an tilova anron lo alo ni ma na ro real lai party huang chunga le all NGO joint committee then zol te nen chuan an sei ho na sa hle omasin mipui chu anron lo alo ni mele areng reng thuwa soile sel turin du inzong lu tu kichuan ro real le du ngor ngora in chan lak na zel ti hria tak bol mol tak thing box si hi ati sukung na sa ni ti hi hreteu ruam han na thar policy thadang fum fe tak au puyom si lova ro real lai malak na soi sel reng reng le mi puilu ti hai thei zonga inaw reng mai hi chu ram hlui zia kongbo te kalda na ni tlat hetianga kan ti do na ni rau rau chuan kolkata a mizoram house thalte lengpui airport kiu turati kiu tamia silo buai ta vek mai le healthcare bilba tamlu tu kalsan te cheng noi thumaya singni sanga inpek tak dei te falkon dam do in roi lu tu ka nu chha te khan ngai to na hi atharin ala thong har fo sin in tong du lu tuk mama ti mai po aol do na lo mole harte u government complex ti thin ai non veng ti ta ke monia tu na ep tu party ni ta pathian nung betu le aram ti tu te lo che dan social media a ron viral han hriat le vai reng te le sai rangin car highway in lo in han kwalvel dan ron thang vel te han hriat le ro real state ministry soi bor banga mi puiril ru suk thlek soi dang lam tuma tran in han lavel hi chuan ngeyom lam akok zoma ni hi mole a du tok mai te ang pu editor kanang tui le don tlat mami paral te kulikon pu editor chi bai le i chanela hian min lo pon chwa sak turin ka nge na che iweno mangin he khovela hian namte naw thla tu thumun nun dan phung le kho sak zia culture inang mania ro rel na nei lo indigenous people an ti hi an tam maya
heng ho enkol dan tur le din mun tur hi khovel sarkar in zom khom eveno te chuan omzenei takin an neya mihring te dingna chanvo in zaton sak theuhna tur dan pon chuwa Universal Declaration of Human Rights ti chu pomtlang turin an intiam hlom ani eveno chuan dan le hrai fel tak nein chung nam hlom ethnic group indigenous people te chu aphu om te hne na chuan mania ro in relna an nei theina turin independence bill te siam saka nama puang theiani keini mizo te po hian kan dingna le kan phut na te hi eveno wa uluk takin zual kowila independent state kan ni ve theiani India sarkar nge hi eveno member mai ba ka Universal Declaration of Human Rights poma sign tu nge yani chu mai ni lovin eveno a Permanent Security Council member hial ni tumme kaniya chu wangin eveno in uluk takamin ti pui chuan mizo te hian independence kan nei theiani bai ramapu pu editor chi bai ka bu ka che ngai mo zong thu toi te karon ziak vele e pakhan na sarkar kal tuang zel ka ti ya thu chwa chi sang sang kan lo chiar thina tang hian pathian nungin a hruai tak mevin ka hria thu sei tu mai ni lovin ti tak taka ati tu an ni na lang tam hle a until ti tum then khat na ti man lo ma se minister te le party hruai tu te hian corruption chi sang sang nu chona na thokin kalo hre ve a kalom tak mewani an ti tum zong zong le an ti du zong zong chu an na ti man bik me ulova ma se thil thar ti chunga ti dan lui an kalsan ngam zel te hi ro pui ka ti an ho tu pa po hi pathian ruat nge nin kalo hre ve ani soisial na tam tak party danga tangin om thin ma se kong thazo ka kal tum peng swal to te an ni hloma wangin an tong vai tam ting mai nin ka hria pathian rongbol tura in pe politics ne na in koptat te vanram kong zo lai peng tari te an ni hloma rin oma kal ring tan chuan hlau tura nom lo pani na open letter hi kan hre zau zawa midoi zep le thil ki tak tak ngam lo le kha thon ni berin ka hria a thona te han phak ber thin ma se in choi kang zonga chanpuina lam ani lo tia chiang vekani pathum na tun ma ti dan hlui te in soi moina nam hang thin congress te India ram independence be tu an ni na te MNF tan in thandona martar te thlan mual le boilai chanchin soivak te hian a thalo zongin miril ruwa chok tho thei zoka tunlai politics atan chuan soi soi chi po ni lo a hun lai thil ti that oma piang te hi choi moin thil thalo te hnual suwa zelila mi pui zirtir na dikle thata ka ni zong nge yang ma te apu pu editor chibai le Kulhpawn in titen ZPM sarkar hi an thirna tlanga tanga chu chuan an demom lo ti na chen ka nei pui chief minister karman to chungchang bik soi tiang chief minister meu hi chu tu party po ni se sarkar anga an poimo na kan hria te la tha a kan rama phe hi chuan kongte du thua sam chia lo bok nen ven himna lama po motor thapa ngai takhi chu an phu ga ti vetlat hel kan ti le miswal te po tong theian ni a anin ti lal du wang ni lovin ven him an mamo na lai hi kan hriat thiam a tul tel thei se bulletproof te hial mang thei se ka ti an lal po le venulu kan ngai pudua kar kol lai po hi mipui ta ni tho chief minister ani a amhang ani mai chief minister ani lo huna chief minister tharin ala tha ani chuan amang du ani chuan amang le mai do na lom ami malta ang khrima kan soivak vakhi chu a fu chia lo deu thil reng reng hi a le lama kan thlir thiam lo chuan kan du dan theu hi thaber fingbera kan chwa fo thin ani bai mam pu lung le thil lo mom tak kan opposition party congress le MNF a hian ZPM sarkar nu hian thlenga oma chu kong pui an ngai ven ta hi ani a chelai an mu thein an dap taima hi tha ro rel na hna an chel le huna kong puin ma son nge yang tiarin thei
hei ba ga so thing lei chung changa po ZPM in kan lei zo vek ang an ti po an lei zo vek lo thu pho chuak thei chu opposition party mi te tho an ni chu wangin thlai thar lei thu wa te kong pui tha nei chho zel konga kan Mizoram political party te zongin har tharna kan changvek ta ni na langa a thlamuan thlak le tura ingai hlomangu RK Sanga pu editor chibai le ka vei zong ka lo soi vele lok te ango sang hi som ni pangan general election lom tura lai autonomous district council hian bial tina politician manar thatak nei le polai tak kan mamo abi kin party tina tanga MDC ticket chu tum te tan he LADC laifa te ro rel na in pui hian politician polai le manar mi hoi hom kan mamo politician party ayo MDC ticket chu tu te zinga politics fiam thu do zo lo le manar shelo polai lo hi laifa te ro rel na in puya thu turin mi puin kan mamo lo pu editor ka tongkam hi in sum ram ka du na chungin soilo theilo din huna ka din awangin min lo hre thiam ram don nia ni som panga tharia sang hi somni panga ni ya he minia ka thupo je thi chuan MDC ticket chu tu te zinga mi thinlung atina deu te ponia nge private meba min ron wawin a tongkam le aril ru aron tilang chiang khop mai politics a hian kan politician te zinga voi tam tak mimal in chir thena rong kai thu le la hriat le mu toram tanuka tu main beng khonin an chota khuk pui ngai lo ma se sang ni som ni pangania ka thu pos meu hi chuan mi pakhat thinlung atina deu ani ome ami vona an ka dong tatlat mai an party ming le ani ne ro karon tar lang lo mai enge politics group sang sanga ka om tewa ami mal takin atua te ma ka be ngai lo ma se he tianga ka tianga min ngai tu party pakhata MDC ticket chunga min ti ve tu tan chuan ami vona oka hi hrial reng tlang nin ka hria atop nan pu editor LADC constituency sang atang hian politician polai le manar tha mi vona oka chak chok ngai lo mi hi kan mamo ani ti hi Zoram Mipui te hian min lo hriat pui te se bai ma enga lai lung pu editor chibai le thil reng hi hanti don hian rinai na kherdu fo sarkar kalphunga Kulhpawn monitoring in ti te hian du khop lo na an nei te huai takin na naw puya an thirna tlanga tang hi chuan an molovin ka hria ma se kan ti teang heng an duang te ki thei tur chuan chief minister emo minister ni angai phot chungang ni tur chuan MLA a an din anga yanga king tur chuan sum tam tak le campaigner engemaw zat an mamoang lo tling ta se an mani lo boi pui tu te kha sangna an pek le tanga yanga an laka beisina nei te engemaw tal an ti sak lo chuan in thlan le a tlang mai bak ngai to har tak turani mihring te hi kan soyanga om hi thil har takani fo polanga hmalak na renga khai pa ber du dan hian thil hi kal thei bik lo Kulhpawn monitor ho po hian thu nei na han chel ve cheula in ngai dan hi a in person noi tho long mo kilul tin tap ko lula he tiang lu tok lo hian che tin la ka ring tlat bai arel minga lungle ngai nom thin le mai ole khati zong kha voin tlai ta na kan ngai thak thei chu alo ni le ta a thu tho tu te zong chunga lom thu kan soi non le a thuron thowar sau turin clear tu le ngai thatu zong te tanin nge non le ani e hun man nom le vekule khovel thil makte aya makkati ta hian oma long tlai lu do na hemi ge ta hian India ram chunga bungrua tax pay vek ni to si elai LADC lu wanga nep noya 1% ania anla nep noi lo zong ti mayang tianga hian 2% an la le
chia choi double ngai hi a mak kati all takani kan zota kanin enkol na tur antia anin enkol na tur LDC paisa hi asani na om thau boxia bungrua phur long tlai lama kal zong hian kan choya mak khovel thil mak anti te ai po hian mak ka ti hial deuh zo kani ai at engea chan ti te hi riat fia ve deuh chu cha om khop mai a long tlai bel ton hu lam kong la chung che em mai le hala